Prognostičari vremena, što se tiče Čačka, opet omašili. Susnežica i kiša padale u Beogradu, malo po Srbiji i u Dragačevu, a kod nas lepo vreme sve do srede popodne. Veći deo današnje emisije posvetili smo Moravi i njenim obalama. U jezeru Međuvršje začudo nema plastičnih flaša i samo kormorani remete mir zelene vode. Na malom ostrvu se odmaraju bela čaplja i divlje plovke. Ulazak u Ovčar banju deluje pomalo avetinski. Veliki prostor, pokriven jalovom zemljom, podsjeća na površinske kopove zatvorenih rudnika. Ova odbačena fotelja, ajde da budemo malo cinični, zove vas da svratite i odmorite se pored Morave. Zatvorena je benzinska pumpa i kako saznajemo u tom prostoru biće infopult turističke organizacije Čačka. Sa druge strane puta, optimista ili dalekovid čovek napravio zgradu za smeštaj banjskih gostiju i lepo uredio prostor oko nje. Svraćamo u hidroelektranu Ovčar, na samom ulazu neobičan spomenik. To je prvo izrađena turbina u Titovoj Jugoslaviji, a radila je bez zastoja preko 50 godina. Sačekuje nas srdačno Ljubinko Filipović, direktor Elektromorave, preduzeća kojoj pripadaju hidroelektrane Ovčar i Međuvršje. On nije salonski direktor, a da je to tako, evo podataka. Od polovine prošle godine, kada je počela revitalizacija elektrane Ovčar, po ceo dan je na gradilištu. Samo ujutru svrati u direkciju, pregleda poštu, dogovori se sa saradnicima i pravac Ovčar banja. Da vas podsjetimo, u Ovčar banji izgrađena je prva hidroelektrana u nekadašnjoj Jugoslaviji. Gradnja je počela 1946. a završila se 1954. godine. Tada nije bilo ove sile od građevinskih mašina, radilo se najviše dinamitom i ručno. Bilo je, nažalost, i ljudskih žrtava. Generatori i turbine su naručeni u Čehoslovačkoj, ali izbije rezolucija Inforbiroa i posao stane. Na izgled nepremostivu prepreku rešila su dva novoosnovana preduzeća, Litostroj iz Ljubljane i zagrebački Rade Končar. Stručnjaci ove dve fabrike su uspeli da naprave Litostroj turbine, a Rade Končar generatore. I to su uradili tako dobro da su bili u upotrebi do ovih dana. 3 godine kasnije proradila je hidroelektrana Međuvršje. Obe davale struju jačine 13 megavata. Vreme učinilo svoje, pa su 2006. godine počele pripreme na revitalizaciji agregata obe elektrane. Uz novu tehnologiju i nova rešenja, u elektrani Ovčar zamenjen je sada jedan agregat, a počinju radovi na drugom. Taj isti posao Elektromoravu čeka na jesen u Međuvršju. Kad sve bude gotovo, ove dve elektrane imaće snagu od 17 megavata. A ako dotok vode bude kao danas, a to je 50 kubika u sekundi, davaće preko 70 miliona kilovat-časova godišnje. U ovim vremenima ohrabruje da sem turbine koju pravi francuska firma Andino, sve ostalo rade firme iz Srbije. Vrednost investicija je 13 miliona evra, a sredstva je obezbedila Elektroprivreda Srbije. Na obali Morave, koja pripada Donjoj Gorevnici, zatičemo ekološki haos. Put koji vodi na reku u dužini od 1,5 kilometara ne preterujemo kad vam kažemo. Izgleda jezivo. Na sve strane gomile krompira, luka, plastike, šuta i metala, a što je najcrnje i crkotina. Na metar od obale Morave groblje uginulih životinja. Ovog junca zatrpavaju plastičnim rakovima, ali se smrad, iako je mesec februar, osjeća nadaleko. Ako se ovako nastavi, a svi su izgledi da hoće, ovde uskoro neće biti ni puta, ni staza, ni bogaza. Sve će biti zatrpano i otrovano, a ovakva slika će biti retkost ovih polja. Niko nas ne može ubediti da vlast, makoliko bila slaba, ne može ovo da spreči. Zakon, inspekcije i policija postoje, ali ne preduzimaju ništa. Kad bi inspektori i policija
hajde tako da kažemo, postavili zasedu i pohvatali ove zlotvore, odrapili im debele kazne, ne verujemo da bi se neko usudio da nastavi ovaj zločinački posao. Da napomenemo, u svim selima postavljeni su kontejneri, ne verujemo da ih u Donjoj Gorevnici nema. Zvali nas stanari iz ulica Ljubicke, Dragačevske i Stoje Tošić. Svi oni imaju isti problem, parkiranje vozila na trotoarima. U Ljubijskoj ulici nema nigde znaka zabrane parkiranja, ali bez obzira na to propisi su jasni. Niko ne sme da koristi trotoar za parkiranje vozila. Mnogi vozači to ne znaju, pa molimo nadležne da postave znak zabrane parkiranja. Valjda će pomoći da se pešaci ne izlažu riziku idući kolovozom. U Dragačevskoj ulici već dugo stoji mali napušten kamion hladnjača. Nekom ukrao točak, on se nakrenuo na stub ograde dvorišta specijalne škole, ako ga neko ne ukloni, prolomit će ogradu i pasti u dvorište. Već nekoliko godina trotoar ulice Stoje Tošić uzurpirala i baškari se poveća hladnjača. Očigledno je u funkciji, uvedena je struja, a da ne bi propadale gume, vlasnik je podigao na drvene klocne. Čuva čovjek svoje, ruglo koje je napravio na trotoaru ga ne tangira, a još manje ga interesuju nevolje pešaka. Stanovnici okolnih zgrada u pismu koje su nam poslali kažu da su prijavljivali i policiji i inspekciji. Saobraćajna policija, proverili smo, ne može da preduzme ništa jer hladnjača nije registrovana, a inspektori zaduženi za ovakve slučaje očigledno neće. U bulevaru Vuk Karadžić ova slika. Firma koja je postavljala reklame za ovu banku uradila je to, kao što vidite, krajnje neodgovorno. Ova ne baš laka tabla, samo što se nije otkinula, a nalazi se iznad pešačkog prelaza, a može da padne i na automobile. Zavisi gde će vetar da je nanese. Najpoznatiji čačanski travar Mirko Milinković, uvek pedantan i govorljiv. Od radnice gradske čistoće uzeo metlu i čisti trotoar ispred svoje robe, a ona je izložena na simsu prozora Državne lutrije Srbije. Ne propušta priliku da pohvali sebe. Kaže, pravi sam čovjek, a moji čajevi leče sve, pa i muške ljubavne jade. Mušteriju koju naiđe dočeka u svirku frule. Čačak je između dva svjetska rata pa do 80. godina prošlog veka važio za varoš u kojoj se igrao najbolji preferans. A preferans je najmanje kockarska igra. To je igra poštenja, strpljenja i pameti i uči se godinama. Interesovanje za ovu igru posljednje 2 decenije naglo je opalo i postojala je opasnost da se zaboravi. Na sreću, grupa mladih ljudi, Predrag Predo Prodanović, Mirko Božović i Đorđe Filipović, u želji da sačuvaju ovu plemenitu igru, osnovali Bridge Preferans klub Čačak. I već 21. i 22. februara u prostorijama preduzeća Transport se igra prvi turnir u preferansu, na kome će učestvovati oko 120 igrača iz cele Srbije i okolnih država. Dođite i uživajte. Na ovoj fotografiji, a snimak je napravljen 1954. godine u ulici Ratka Mitrovića, su palilulci, njih 17-torica. U daljini se vidi krov kafane Belvi. Fotografiju nam je dao Miodrag Mile Radonjić. U četvrtak osvanu sneg.